Kāti e whā te kaumā whātau kua pahure i te totohutanga o te kaipuke wahine i roto i te moana o Raukawa. E rima te kaumātahi ngā tāngata i Toromi i Tauara i pōke ao ai te rangi i tūārangaranga mai ai te moana. No te rānei i whakahaerehi ai he whakamaumaharatanga ki Tauara Parekura i roto i te whare pupuri taonga o te whanganui ātara. Aha kua he maha nā tau kua pahure, kua ara mai anō he pikitia kahore anō kia kitea, hei mātakitaki mā nā makorea, o rātau whānau, mea o rātau kaiwhakaoranga. It was a real thrill for us because, we've all seen the same news-based footage of the wahine again and again and again, and while that's magnificent footage, it was really interesting for us to see footage taken by an ordinary person on the actual day. He pikitia hei tāpiri atu ki ēnei, e kore anō hoki e wareware i te tukihanga o te wahine, ki te pātū o Barrett, i te whakaurunga mai ki te wahapu o te whanganui ātara, i roto i nā koro miomio o Huripari Giselle. I te kauana rā o Paenga Whawha, tahi mano, iwarau, ono te kaumāwaru. We had over the interstate, the intercom, we had instructions for the passengers. Get in the van, boy. To put on their life jackets and proceed. He mai ki roa ka hore i tino tawhiti atu, i rahaki. I tae ai ana pauaka whakaata te kapuina pikitia i te wā e ngā kaunui ana te nuinga ki te āwhina i te hunga mai te wai. So at what stage did you really think it was serious? About an hour and a half before she went down. He onorau te kau nā pāhihi i runga i te kaipuke wahine, he rima te kau mātoru i mate. Ko tahi rau rua te kau mātoru nā makorea o te waka. I tēnei tau, kua whakahuihui mai anō nā makorea ki te whakakau ia rātau ki te wāhi kotahi. Ko te hiahia anō hoki ki te kohi katoa mai i nā toenga mai o te kaipuke wahine ki te wāhi kotahi. Tini Molyneux.